S nami Bog, razumijte jazici i pokajajte se, jako s nami Bog. Ko se potrudi i ode do Crne reke, onda može da doživi pravu sliku toga manastira. Ja moram da kažem, do pre 31 godinu nisam ni znao da postoji manastir Crna reka. A kada sam je prvi put video, postao sam njen zarobljenik i zaljubljenik. I onda sam proveo u Crnoj Reci punih 13 godina, tako da ovo što gledamo ovdje sada na ovoj izložbi, isto stvari ova izložba me vraća to vreme kada sam provodio i divne dane u manastiru Crna reka i hladne zime poput ove koja je sada bila, ali i prijatne momente u susretima sa raznim prijateljima i dobrotvorima manastira koji su tu dolazili. Manastir Crna reka je prosto otkrivena ne samo ovom izložbom, nego i životom koji se u nju uselio. Manastir Crna reka je kao jedan bujan izvor monaštva koja je popunila sve manastire na Kosovu i Metohiji, kao što reče jedan vladika pre 20 godina, da se Crna reka izlila i potopila 3 Bistrice, Dečansku, Pećku i Prizrensku. Tako da danas monaštvo naše eparhije u pravom smislu reči mogu svi da se nazovu Crnorečanima, bez obzira da li je neko jedno vreme proveo u Crnoj reci ili nije. Duh Crne reke se uselio u sve naše manastire i tamo boravi. A manastir Crna reka je kao jedna duhovna košnica koja se povremeno roji, iz nje izlaze grupe, brojevi monaha koji obnavljaju i oživljavaju ostale naše manastire. Ima još nekih manastira koji čekaju svoj dovršetak i to ovdje nedaleko odavde, kao što su Devine vode, koje čekaju jedan takav roj da uđe iz manastira Crne reke. Ja ne bih htio da uzmem mnogo vremena, jer treba pogledati ove slike koje će same za sebe i same o sebi progovoriti svakome ko pred njih stane i vidjet će da je manastir Crna reka po mnogo čemu jedinstven i po svojoj arhitekturi, i po svome ambijentu, i po svome duhu koji u njemu obitava. Dobro ste došli na ovu izložbu i ovim je ova izložba otvorena. Hvala.